مرفه हो गए अभी हकीकती। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ade maraffahu mi sirisaki almen miramadaamahu ilmu emwigi faratun genestin mahamaji fawa sirise mi siris ga iradu kurvejja mara maru maffahu wane gottaka behegutun almenna kommesarage malumatake libigin dana emi furtama kama kalmen hadanuga batten jehe Allah subhanahu wa ta'ala almen miduniya funuwa fawani abadi gotegga miduniyega tiruluma kanno komme mihekwes emihegge duniyewi danfali hamako ukhrawi hayatan ena daturu kore algomenna mi duniya devwa famiwani mi maru as baddalu qurane duha algomen tayyaro mattaka egotum bajweri ki ei duniyage danfali hamawegin ena ukhrawi hayata qura daturuga hewa amalu ena yakun gendamiha taqwa ge kottu emiha yakun gendamiha ehem bekirtu qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala algomenna goala wafani وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تبامهم دتروغ كوتو دي بغناش الله سبحانه وتعالى حضرة مكور من دتروغ كوتو دي بغناش إمه هو كوتكي تقوى كوت هنكمو مي مارت تيار وما ورب بودا أرو منن إرشاد دي فاوي نبي صلى الله عليه وسلم يكدي فانو حديث فلو قرب فاوي أكثروا ذكر هادم اللذات لذة النتي كلا إتي إبهي مرمت تبامهم جنا جنا هندان كراش مرمت هندان كرا ميهكو إنك علما إنك أخلاقا enage muamalata enage ibadatu tafatugen daane marumatin hada nukura miheka ede mihunge uluma sudokuga eteke tafatakevve ehenkamu gineginen mi maru handan kora bekan alrummenge bawanje Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga wahi korba fawe kullu nafsin dha'iqatul maut kum nafsaki bes maru gera hadibiganane nafsake efuga emihege ujura devvu miwani قيام محشر دوهوge emihaku duniya metiga kula amalaka jaza devumiyoni qiyam mahshar duwahuge ehenkamu buddi veriyaki Allah subhanahu wa ta'ala midevwa fa fursatuge beenun hifa hewa malakurmuga kuriyara damiha eddu hegga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge assab bekalunnakuga janaza එක වඩා ගන්න ඕනි බේකද වඩා ගන්න වේරුga වලු කොනේ අද තයාර නුවේ nabiyya sallallahu alaihi wasallam etanuga ishindu wadaga hunne assab bekalun itore kadege faanuge washagen hunnevi kullika nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekadege faanuge istashfulu ufulle wale mafuga hadith fulu kurabani ya ikhwani ista'iddu limithli hadha al-yawm timan kadege faanuge khunnev tebami hum mifada duhaka tayyar wash maru fawa qabran ishara kurba kirtma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith fulu kurabani استعدوا لمثل هذا اليوم يا إخواني من كده فانو يا خنيب تبامي هم مفدا دوها كتيار واش تبامي هنا مر بدل القرآن دوها تبامي هم تيار واش أقول من نجي الصاب بيكلون كي أي دنيا يقولون هو بيكلون نمس إبيكلون مخاطب قربا نبي صلى الله عليه وسلم حديث فلو قربي مرت تيارنا جيا أقول من mi khumbe alguna tiebe flung algun mi khum baito e maruge matin handa nattala algun men hayatu ge duwastan hituri hago te gavet kurma algun men heyogen wakan kamen nunge enkamu mi mar tayyar weto algun marabboda mase kuranga be marmatin handa kura be ka banche den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith fulu kurabani duniya ge dam fali hamako allah ge mi ala ukhrawi hayata ena datur kurmundaga diga نتمروا أسينا بدل كراغا ديغا نزل إليه ملائكة من السماء ودتكم ملائكة بيكلون إنا غاتا وداغن نوان إي رنگلو ميه بجيا وفاوري مونا كاغن ملائكة بيكلون وداغن نواني سوروغيغا كفون فاغن ملائكة وداغن نواني إي نبامي هكمغا وانينما نركياغا كفون هكواغن ملائكة بيكلون وداغن نواني إي بيكلون مونو تبواني أنديريوغين abajori kama huga ifada miheka baddal qur'ane fuga rangalu mihunge ruh warang oga teri kama huga enege hashiganda waki kurabwa gendawani udutakan enage ruh ufullevigin bade ubaya mihunge ruh warang wen hori gotegga gata badavi kamu ebaya mihunge hashiganda taka waki kurabigin medani udutakan ifada ruh tan hifagin diuman hurassale ifada ruh taka marhaba nukiyuve efahuga Allah subhanahu wa ta'ala ruh alun qabura kabwalang yaad kurabwani efo algun min mi aduha
مشهور تين سوال كبلوغا إفدمي هنام دوغا كوربن مدني إمن ناوس كم ميه كام دوغاوس إتين سوال كبلوغا إبا كوربن ده مرفه گئے ابھی حقیق